mwoyo ombwiro bwo mushijo babintu beta Pilkington akari umujungu na wakagera ho kwenda kugarura busiya akija nko mujungu oyize kureta injiri konkana we injiri ekerinka ekijwaro kugira ngo nozo mu kanisa kugira ngo riyo mu kristayo konko cyurugayo okore bindi ebitine kakwata amani gayo gabura kureba ko mitwariza y'abantu arimo kurebuka abandi ushanga okwikeza kwabo kirinke kijwaro icyo rukutaho ukajura when Pilkington na wowe nko magarage akija banya Uganda mbaganda ya burengeri yahurira yayoma yagiza umkweherera mukama yamweshurura kutandika ku burengeri yo kujuna hati nuho hizire kurugamwa abo ba Filipo bamuranzeki abizire kuburura kuno yenge hati bwanyuma yecho injiri yatandika muri nkori abantu bajakira barugombye mandwa biha bazo mu kanisa konka baguma ekigere kiryoku kiriyo mu kanisa ekindi kirinkaye omukuterekera omukuramya barahanga bandi oksya obwenjiri yareserwe ombufunzi yareserwe Rwanda ahabire hari abashaho ababire barigire bungereza konka bari abarokore kandi bakandi bashoma omuza university za Cambridge za Oxford konka barugamwa babire ne bakunda kujunwa bakabari mu bicoye kabiri hari ababire bakunda kujunwa Cambridge kandi hari ababire bakunda enjiri eji eyo kukiriza omukoro eyo kutera empaka eyo kuhakanisa bakabari mu bicoye kabiri hata bizere kukora obushaho omuri Rwanda no mu Uganda Dr. Joe Church no mwomba atandikire kintu ejo akari omurokore arugere mu university ezo izabiziriza man so kuyatandikire yakwatagana no mushijo bakweta Simeon Sibambi wabirarishe wa Professor Sibambi Apollo Sibambi hatogo no yakwatagene na Dr. Joe Church omuzungu na no mwiraguzo bakagabwa bombi bakunda Yesu konka bayeshanga abantu baburamu babwangana na mirembe izoba rumwe bayeteyise bibi byabo batunga umwoyo rkwera bahuranga bashimire kuza kuburengeri Nsibambi yogo yatandika kuburengeri akata kujwara nankito mbwenu nka musoko yagira rushozi akajya ngo umwanya wo yabira ruho gukagura yo kwera kurgaho yatandika kuburengeri Dr. Joe Church yagaruka yo Rwanda mission kuyagarikira yo mba staff akari yo mushaho naragurira abantu babiri bija kuragururwa ababurengeri okujunwa kwatandikaho bwanyuma kabare 2035 bataye kiterana cyo kubanza nambwe no mwaka gwahwire tukatora kabare kusimara hangabwe myaka 9 yo kujunwa omuri kigezi hato mwaka ugu kubarigere yo kuri nkore 2036 ecyashatu na mukaga kikija kito muri nkore ecyabireho omujungu ogo Dr. Joe Church 2035 umwaka no guhwa akabayiziro mu Uganda na Rwanda ayizire mbarra kukoze se motokayi akaba narabamu ayizire koze se motokayi kugura na spares na Rwanda mbarre kikumanyise kagabweri town yamani ku Rwanda no yijankari hati kuyizire kugure byoma bya spare naki byabura bya comparative ya rugayo kandi eri kuza kuba Christmas yasharamu kuza ruharo kuba niyo yakora ki yashabira kuyashyireyo yareba abantu ababiri bashabira omukathedro ya ruharo yareba tibine mwoyo nibaburabura hati na nomwahuro wabiraho uba kweta crack yamugera ntibitshi ntatkoraga reke kabari kandi tururo ko hari ikintu cyamana twetere ababurizi January bije baburire tuzakuba tuye n'abakristayo bito aha tuneho nabahuri banyana bahure nabo bakabatajunu bije batubura hat kuyagenzere rather kuya Christmas yagirira nkai ruharo tiyaza family ngo nangwa kikamukora kubi yagira obufuki konka hatu mukamara hanga kachikozesa akabaye namukozesa kureto kuno kureta baburzi beije hati kubizire baburengiri 2036 January ibiro 17 nkebyo abo kujuna abo kubanza bazaho abimuhoza kuba nayishongoraho. Do we know some of those names amazina gabo hatabikwishika nika hariho Chabire hariho
nindimbirwe muhoze nwakubesha ngoro mukesho ngoro cye konko unkumanya owajenure 2023 na mukaga hato ucuruhu nibamweta kabaza ari Kampala aine myaka 5 akajuno aine myaka 15 2023 na mukaga omushijogo ngangwa karuga kumutayira akavuga benziye kusyana myaka 9 na mushaje navuga omutabana 2 nangambera ngo no gwaheza kuvuga myaka 9 na mushaje akakina y'imyaka 2 ha license ye kuba nakivuga ukayagarikira ejo nkimasha abantu kuba bibajuno bagira ubuteka bagira amagara hatebirebi amagara gahwireho abantu amagara tutwakigatwara serious so owishe mugo cyabire niwe yabiraruho abandi bakukira bwingi bakafa konka hati uruho unkumanya no abandi barakabari ijo butuba turikabari rukumurwenda 2025 tukashanga yo mushija owabire obwiro bwa kajunwa ine myaka 10 konkati abira ine myaka last year kaine myaka 100 akatire mwesuti ye kurungi munonga yije ya top juries hari kuri wabino murebo utekateka ngo ni minister kunagiye kubuza ngutakashomaga hato kujunwa kukarito bwenge no kushoborokerwa umuringo gotakaribaga omuri yecho baheza kwakira njiri yija akoko mukama korant kumanya na kwakurite kintu yabakirimu it spreads like wildfire mbwenu abantu abo bakabetwaza bata bakaba okujunwa kwabo kukaba what can we talk about their salvation ye bari munonga hari hebitabo binge bihandikirwe okushobora echo nico naretere bitabe mukurebe byona nyonye nkanyosere nimpandika akigambe cye cy'abarokore atomo harimo articles zanje mu kitabe onkabera guze tubakunda kushoma namwe onkabitomo edit umucara akagira ngo abantu bakarimo kushoma obandi batashomere maybe hajya babiri babaza kwisha kandi korebo omuntu atashomere noba waferwe ikintu cyamani hati washovo mu kitabe iki cya page 300 ikintu kirugoma articles z'intahani impandika new vision na monitor mbwenu abaryoko mugure new vision yo rwa mukaga harimo cyandike kintiremo kambagambire ki hatiwe nabasa kukimanya new vision wata mu ekirango cyawe page yona ninkasire ngizinga nakasendekije akagambi noza kubota kambanya zibasara kuba miliyoni 15 nari 20 tebashabere nushoneke habwachi ekiriyo mu cyandiko kiri wakireba niwe notina hati nibye bitu iwana obuza byona wabishoma noza kureba ngo abarokore ekibabasa kugira amagara marungi nikiba kiriki hato mu harimo articles inka nambwena hati inka page ngani 15 negera ngo moral vaccine is the antidote to HIV AIDS endwara ya sirimu ecyakugibasa nemicwe no kujunwa mbwe no kwenda kuchorobi no kimanya ngo baratori number 1 umusirimu mu Uganda yon wakimanyerese yes I know hate cyo ntuza kukibasa otine kigambo cya Ruhanga toka kibasa no yitinge kigambo cyoha cya Ruhanga nyobu najunwa 2028 na mukaga nanye kandi ni shambana 2028 na mukaga kunajunurwe nabirugamo nahize myaka 8 kusebu natungira umukazi wanje 2029 nena konka kunagire kuza kushwera nabanza kucebeza abo kubankanye rinzire nyino kweri 8 years nkatagerezeho nanya nyino kwe kucebeza abo kuba hatikunda atwara umukazi ubundo kashanga na warwire kashamagara ngagaruho ate ntungukano bano kigamba twacebeza twashanga turije aba counselors batereza ka box ngo karimo condom muze kuzikozesa kandi ubu turiyo twahereze kumanyana not kumanyana manyana kibaza kuba cyereye kigabo cyo twahereze kwikirizana tuza kugitwa kashati mbasize myaka 8 narimwa amezana condom twazi basigira twagenda ko kecho nikikoreka ki ngotine man garhanga nibiguma so hatuwashoma articles article ndijo my research shows that barokore live longer research inakoze ne yoreka ngo barokore ni bahangara Bishop Stewart University in a research team tukachondoza n'ubutabo buruhu ubukoreka
statistics ngo abarokore nibahangara obutuza na mugongo 2023 tukatere kitabeki kirumu abasheija n'abakazi runana abakurugomba icweka bitari bimwe na bimwe ebyankore diocese ya West Ankole, South Ankole, North Ankole, North West Ankole na Ankole. Abashija runana n'abakazi runana abagisirwe kweze myaka 5 no kuzahiguru umbushwero burkwera. Mbwene cyo neke. Yuko kubano kitekatika. Ebirebe nimugera ngo ubushwere bugume. Abantu bayize wano kimanya ngo hati omurinkore icyo cyandiko cyanje kikuza kushobora. Harimo umushija no mukazi couples ina abahereze myaka nshanju netano umbushwero burkwera. That's impressive. Nshanju netano hate icyo nikibasika kita amagara umbwijere ngaragaye washome kigambo cyarahangaha mu Bible harimo imishorongero kwera kumanya abantu ntibabasa batakubaho bakagira amagara bakabasa kumerera abakoriso ya kabiri shura ya 5 umushoro ngo gwi 15 ni kugira ngo nabwecho umuntu wena kwabari yo muri Kristo abari cyangiro kisya ebyakare babihwire reba byona nimbihindura bisya byona nimbihindura bisya amagara no tungo tamagara ukabona kugumaho ekigambo cya hange kichona kirumwa kigambo cy'amagara. It's the business of the word of God. Amagara umbwijire Yohani 10:10 nayo ne kushobora negiriti omushuma teretwa kindi kureka ukwiba ukwita no kucekereza omushuma noha stane naija na twibo miringo mingi hati kankwecho kurebera hekindi hati ihurire rya moni ihurire haraha turiyo muri ndendije kokakire hari ihurire rishowire ryamani rya Uganda yamani libire ndishobora ngo Uganda is a drinking nation amarwe kigakozire akasheshe nkanyarenje no aya konka kamba shomere muhurire umuruko rimato nyoma kashina nyoma abana bakageza kunyegesa waraji house number 1 kako echantambire nkashanga neshara mpurira abandi bagira ngo nendura tika cetegerezaga atura deaths connected to alcohol abantu abakwitwa amarwa okurabira omukene liver cirrhosis 2008 nkaga nomwe abakwitwa road accidents abo kunywa abo kufa kwabo kwa butanduku kwina kwatana no kunywa na no kunywa marwa 13 mayani basa kutebeza obunaza obunabire nishwera nkijamba raha kani obujenyi bukaburi ibanda kunabire ninja nindonda mbwena bataka mu nyambe obukushwera nkoko kumanya ukariba abanyabuzaro tukatugwira mu accident turugarikayo ibanda hati kutwabi turi mu motoka ntugenda ibanda ndeba wayikanka kwa karugere imotoka negenda ndebe motoka nerwa muhanda negerete inkasi tamiro misho nango mjijo waye navuga bwanyuma akajya abamushitamere hihi nibo bakwata steering ije yanjye manyabize bwanyuma umucyaro wanje niwe yangambira akija yaganira no musigazogo ubwo musigazo waye natuvuga waye naza kutwita akarira sinzire ariyo mubara akajya ngo umushija wenkana mwita abantu bari yanguto abakutuvuga tukumanye birumu babaserikare babatungire mani abantu bingira baza kufa wakiribeje amarwa 15 nibitwa cancer eruko rugomaro mbweno wano kinywa marwa washomeke nari wazunwa ibintu bikushangaye ngwamo umuntu nabasa kushoma yabatojunura gumize aganye of course kashino buya kubo mushaho doctor sigara bas ba doctor tuba kunywa sigara manya nawe takubasa konka manya ba mweta ngo no mushuma yutuwa muhura umushuma ataritwa kindi okwiba okwita no kucekereza konka Yesu akeija nyowenkeija ngo zigera amagara kandi ngo zigere menji munonga. That's right. Hato kujunwa n'amagara ubwijwire hati we are going to take a short break. Yes. Kuturagaruke netuza kureba
abo bantu abajunirwe na contribution yabo abikwatirira netunguka yecanga chitu is there data to that twagamba kigambo cy'obushwere n'ebindi bindi plus hari ukucelebrate kujaguza emyaka 9 jiwa agamba itebe kanisa zaikahi abarakuza ko barohone bahi Agent TV West mjinyi wanje ni Right Reverend Associate Professor Fred Shedon Mwesugwa n'umureberezi wa katanu abo bereberezi ogwa Ankore. Let's take a short break tugaruka watakaruka. Kachi. Kagulinzi tekako. Kagulinzi. I want everything, eh? Okay. Yes. So, when I pay the time, this will increase my loan limit. Hey, Mutieni Momo. Madam, remove the food. Put him on meat. Add the meat. Yes. Hey. Now, these are the fruits of paying your loan is in time. That's right. Every time you repay your Momo loan on time, your loan limit can increase, giving you access to more money when you need it most. Dial *165*5# to borrow, pay back, and grow your limit with Momo loans. You have juice? Yes. Juice in me. abaturage baryantonde Mbarara Ibanda Kabare Tukura nibyanga byone bibetorwire omurisa Robert Kayanja o Miracle Center Cathedral Rubaga ari munije mu ruterane rw'ngiro rw'amani n'ibyo kutangaza Purification Family Altar Ministries International Akabare Rwera Zone Rwankinambi 10 yakihura kabura okurge birashatu na kimwe byo kwa munana okusyebiro bibiri ebyo kwa mwenda 2026 okugasha ibiri zo mukasheshe okusyasha 12 zo mwabazyo orutaya yeyise no murisa Ezra na Silvia Mugisha mureta barwira baburi muringo ebumuga empumi abafuba matu ebiteta ruhangana ije kubakiza ijikango ruhangana necyo kutangaza cyawe ecyandikirwe izina ryawe. In Biggie's house, there's no place to hide. And even when you think no one is watching, the energy can swing in an instant. This BB Nigeria Season 11, everything burns brighter. Only the biggest moves tip the scale, because nothing is given, but everything is for the taking when the world watches. Will you be outshined, or will you step up and take the spotlight? Big Brother Nigeria Season 11. Showing 24/7 on DSTV channel 198 and GoTV channel 49. Headline sponsor, Bet Power. Sunday. Ishahemwe yo mwabazyo nitukuletera Visionary Singers Band. Nebyeshongwe kugaliza mu mbabazi. Hamu kuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa.
yebare kutwegitaho hano aha TV West and Bob's God abaho ni Shemero Munonga abo kugira ngo watwegitaho umwabazi murunji kobwo turi yakashozi boma noho turi kuhereza kandi nsima ruhanga Munonga ahabo kubasa ko imirimo itari yemwe nemwe mwabaze gwe rizoba turugamba politics ngeze tukiragamba konkati yo tureba okujunwa kushonjire kuta entunguka omucanga citu kandi twasa kugamba ho mu buryo no butari kushana twasa kureba the economic part of it na politics yenzi yo tugamba no nshara ngo bamwe mu bantu abazebe mbire n'abantu bakorwoma kagabishe mwaba bayacire njiri kandi umjenyi wanje ni Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesigwa umureberezi wa katano abo bereberezo bwankore also the Dean of the Province of the Church of Uganda enyuma ho atwantuganira rukunjira ngo statistics zikahwayo ezuru kwereka ahantu kwatirine no kwa abantu bari kwetwaza na mununga bako batacire Yesu na no kuba yendo bahwerecerera na mununga kigambe ciwagambe cha Yohana 10 there's also another statistic you wanted to share with us erukwereka ngo abantu bagumuza muno bafu Yohana ishura ya kashatu ogwe 16 ejo nangwa nekira kumanya munonga negira ngo Yohana 3:16 negira ngo akuba okunukora hanga yakunzira ati yes akahayo mwana we omwe nyamunegere ngo muntu we no kumwikiriza areke kwerekera kureka tunja amagara gatawaho amagara wagare bagagaruka manya amagara gabira amagara hata amagara turukubi abanyankore mbine ira makuru gatari marungi bito makuru gatari marungi tigaba marungi konka tarocho kuchikora yes hati sensa seje yarugere korwa yenkumibirabernena yes kashanga ngu abanyankore mu Uganda yona nito tukukira kufakare kandi ankore mwijuke niyo nsi eyiba kugira ngo ne yamatenachi nanoboje nibagira ngo ne yamateno bwoki abo kubankore nesi nungi nambwe no kunantakiziraha hariho umwana wa program muri wanangambira wa Chikasi Kenneth yaha yanagira ngo hati uwabo inte nushanga hati habira hariho mushana gwamani kunkente ne basa kuba irinka umwanya tuguruho na bunyasi kunkoshange nerebukaje ensi yamatenachi nuboche ebitoche Bishop Rombi akagamba yagera naruga West Nile akagira yaguja ngo Uganda ankore tinese kugisha ngo abo kuba kwabanayija kuno yahikari yantonde atandika kureba abantu ubugari ebitoche amate zamate konka yataho wabo ngo yaraba karuma atandika kureba bijirikane byawaragiye biki ebitashobora kirore babantu hine kintu cyurunje kiriyo muri nkore konka hine kiriyo ni cita abanyankore tuze kucicondoza nyoni baso butakimanya nkiriyo nanye nigeza ko kucetegereza konke kinshangire mu Uganda kamba somere life expectancy emyaka y'abantu eyiba kushemere kufera ukurugera kucondoza census yenkumibirabernena abakukira yo kuhangara n'abateso emyaka 58 West Nile 5 Bukedi nshanju nebiri Lango nshanju nebiri Achori nshanju Toro nshanju Karamoja nkaga na mwenda Busoga nkaga na munana Chigezi nkaga netano na chigezi netu Bunyoro nkaga nena Ergoni nkaga nena Abaganda nkaga neshatu Abanyankore ntufera myaka nkaga Echikuita abanyankore nichi awashime kukoro kucondoza echikuita abanyankore hati ingereza yo kwenda kucondoza ni bondo ugere kukigwaho yes no maba Afrika na ujya ngo ibitabo tubishobo data nebero hugo yesherekero mu bwino yona neza ho nibazeta ki entangwera hati tukargo misesasi ibitabo byashobora tino rukubifa tino bitiro mutemo hati nyina abantu abimburize ikintu kiretwa hino mukikuro mu mburize w'imyaka 9 na mushanju wo munyankore yangera ngo namba yo kubanza namaru kandi wabirata kumanye ebyamahurire bye binashoma amaru agita abanyankore bitu sirimu kandi unitga tuwahurira ngo turi number 1 mbarra ekindi nintekateka harimo bwangani obwisi ebintu hati kututungire senti tuhagira mani undijo nogira ngo nambwe hariho bunabuzo muramuzi wambara kota
akanaruga nkazaza umbichwe kabya heru ntimbaraha imishangere kukira neya yangira ngo harimo ekurwanagana kwa mataka kandi akangira ngo amariyo abantu bina mariyo tokuncha nkashomesa abana niwo ukabashomesa esentenzini niwo zini okwitana omusi yagundi obuzima no burya very sad so ibintu nibingi konko kuchondoza kugumizemu konke kiri kumanyo kurugero musesa sage yeah abanyankore tuhiriho konka nyo nitekateka ko kureba statistics kandi zikoreka ngo abarokore nibahangara okukira batari barokore icyo kimanyisangu ebi kutwita nibyo utajuna okukira abo kuba bajunira bintu bareba ariho mukikuru hari ya Lake View ine myaka nkigani 14 naye ijo ni miki omchara kanoni Docas byakagere no mwejiwe konkana agera ngo neji igani 14 tiyo ashimire kuba nakiramo aro Sam Karunganwa hari ya Rwansinga ine myaka igana 10 yeah muzeyi kibehereri bandi igana 5 muzeyi bamureba igana 5 hari yakaberebere ba muzeyi kabazana abagambira igana 5 abigana abacenda nabo tubakubaru hati abwencha bamwene bahangara abandi bakarima kwangara aba bantu bakerinda ebikubasa kubita kandi bakora omukubanza abarokore bakabanza kushaba bagira ngo ebitu biryo mu iguru tubabanza kora okay konka mwanyuma kubarebere Yesu tije bagenti bitu turiyari kikakashoma cyecha Paulo ngota kozere atariya iye bari hati theology yija yahinduka bagira ngo bantu mwe tukoreye deka tukore bakora kuba akozire no kutunguka batunguka nico kurebera kiwano gamba amakaga abantu abarokokere nugo gashomisa abana nibo batungukire nibo ryo batutegeka at President Museveni nogera kabiri ariyaha nategeka manya President Museveni okushoma kwe okurugiro kuchondozo ukwanje nimbasa kubangwire konkambire naburizeho nabantu abandi n'abanyabuzari be naki nukubasa kuba kwarugire munonga kugira ngo nyena kariyo murokore w'amani nyena kanaterana fellowship nano mukazo bakwita Joan Hall wo muzungu yes omukazogo akija home radio mu TV West Home kuyaoni ebyo kubika timukubika akana buru mu runyankore aba kabironda byabura na gambo runyankore ati ari bungereza nawe no murokore ayine myaka nka 9 na mukaga hati nuwe yabira headmistress wa Bweranyanji hati president ko yarugire ntari banyuma ya senior ya mukaga yaza kushomesa nka license teacher takatungire baraha yashomesa Bweranyanji yo nitekateka munaka kwati kabishe mwaba mwabishe mwende bamanyana nabo yes President Museveni munyanya Dr. Kajubiri akashoma omwishiki obwiru kikashitaka kushtanguhi kikamushira kurebeka no kugira ngo bakabina akakwate naki no kujuna ne kanisa nyina wa president akatandika makanisa na mwencho kure bamwetera Esther ko kundeka bihari Museveni wewe nkano bano muhurira na kugira ngo mutanywa marwa ngo mutazomba kazi na kugira ngo nayirinda amagarage nayenda kushitimi akigana kandi nabase kugisi so point yinkora abashaba akora abanyabushozi twinakatabaha kuba yakirengiri rukumurwendana na mushanju abanyabushozi bakabanza kwakirengiri batakakire bakabanza kwakira kujunwa batakakirengiri abarokora bayakire Yesu kunuya bagenda bababurira konka bashanga batakamanyire nacyo bo batandikira umugiya yahiguru okay nambwe ni page anana mukaga icyo kitabo kikaterwa Reverend Canon Stephen Namanya na Canon Stephen Kamahanda Le Canon kirmu ababandize kwakira kujunwa burunga rukumurendana now bishop yes rukumurendana na mushanju okurugagwa buryo Ernest na Evelyn Mabare Yeremia na Ruth Kagendagura Paulo na Mere Kaburuku and Samuel na Dorothy Kakoro oburuga haburyo Verena Kamabare Kahingura Rutanisa Gashom Kabendegere
Ezekiel Rutagererwa, Ignatius Bamwerere, Yonasani Rwakabari n'abandi. Hato muri yabo hariyo mushijana bamwita Barahire, abo nimbo mushemere kweta. Nimbo mushemere kuba muganira wangera nahurira nogera wangu ntukira kweta ba politics. Amanya politics ndozi twisire. Mugere kureta babuzi benjiri. Nabonze zakweta Actually nijera ubutwatandukanye. Actually nijera ombito bikwita abantu na politics. Now fast forward to today my lord. Abokubesha Simon Barahire uchayi n'imyaka 95. Very sharp in memory. Hati nkogo mukabiri no mutayira no we'll look into that. Good. Now turi kwijana tuhendera abokubesha zitu nazo za agenda. Abishemwe abahati. Abahati yabare nabatujunwa kabira echo necho kubanza then ikindi ngenda turebe aha akwa wagamba ku twino celebration yabare yatebe kanisa zemereze yabare yes ha namba yo kubanza hari abantu abayihire yo kujunwa nibeteisa abo kubo kujunwa nikimanyiso kujurira Yesu ukamugambaho abantu tibakigambara Yesu hatazire mu kugaruka nyuma nambwe nece kitera nece turiyo tureta nico kishimire kutwimusya buri myaka 10 tukitaho kutwimusya ekanisa ya Uganda egenzire nayo yakurata ebirebye bintu bikugenda nibija bibire binja amadini gabire mingi kandi hiziramu nebinde bitari byo hiziramu abacwezi hiziramu manyabi twara tugende harimo yebare ebyo bibire bingi so hatukujunwa nako kugenzere nukugira mu kugaruka nyuma konkagari y'amazima abarokore baruho nibeteisa kandi nibaterana buri rwa katano abamwe rwa kashatu kandi nibagendera umushana barokore nibagendera umushana kandi abarokore nibashoma Bible buri kasheshe ashoma Bible ikigambe cyo kimuhwera kugumana nagumizamo abarokore nibashaba abarokore nibakundana nibamanyana nibazo mutimu hatecho ni kiyamba munonga mbwene gari y'amazima hagiremo kugaruka nyuma ko burukore bucuruho kandi nibugumizamo kandi bukatandika rukumurwenda ashatu na 5 mu Uganda hatebirebe nambwene cyo twabire twinire debate yamani abasesas bakagira ngo hariho dini y'abarokore idini y'abarokore icyo kirumubuzu because abarokore bukabandizo mu kanisa ya Uganda ashatu 5 hatu buburukoro bwizire nubwo bwizira Museveni reba nuwa burese rubu so abantu bino kukimanya ngo harimo ikizibu describing abantu nambwe tukageza twahandika bihandika abantu abo mwiti baketeje of course tukurwanira kugira ngo nurwanire kigamba barokore konka history tukubasa kugiyeho tukagiyeho mbwe nikiriye kiwagamba ekiterane kikwiza ekiterane cyamane twine kandi yekiwabuza abantu bagarikire nyuma nambwe nabamwe ko kuba nombuza bishonoza kuje mu kiterane aje kanyi no bugenyi sho bugenyi n'ekiterane abantu bakagwa abantu tukagwa abantu bafucire abantu tukafuka abantu tuyeta barokore ko nkata omurokore kugira ngo hariye kiterane ngo harwo bugenyi tubyineka kwati nambwe abamwe tugeza nambwe nabahuri nibakimanyo umwe bantahirira abakristayo namanya ngo hariye kiterane mini convention ukajya ngo ino bugenyi tinkwije yuwawe konko of course umwe tutamuka compromise kandi ebyo nibyo biresero buzu konkani tubashaba tuyine abagambe Bishop Ganze na America Bishop Mwaruda ogwo mushija ni hano muburizi wengiri niwe yaburire na mugongo 2023 nango ubwaburura akajuna muna professor umwe kaburura akajuna TV nehija Bishop Orombi aza kuburura Bishop Rusengo kurga Rwanda nahaza kurga y'abantu kama 10 atimu hariyo Bishop Sinkabere na 5 abayihandikisa bakwija ekintu ni chango president ariyo naje Sunday kandi yahereze kuhamya abo kubonero nibaburu of course takakibura hecho n'ekintu cyamani na uwe nkatakabira ariye cyari kuri okujunwa bakarabiga no basa kustera simu reka tutakagenda tutakwire chance no bwishazi tuzagenda tera note ibiri note mwenda note ina mwenda kanju garukira mesemejo note ibiri note mwenda note ina mwenda
no basa kututerera and give us feedback kurugira akwahura entebekana. Now I understand umukutebekana soku nana abarebereza abandi abagandi mareberezi how prepared are you mwena hamwe umfellowship yanyu okugira ngo mwata iso mukoro kwingana guti hati aba amarebereza gandi bona tubesire yes ukwijana bakushabe mtware 5 yonka kurugo rwa kashato rwa kana rwa katano rwa mukaga sande ebiro nebingaye mkarutano yes kutandikana rwa mtware 5 yonka nibakuraza bakurisa hotel noza muno shashore mtwaro eshaka miliyona nehwa hino twine hwa line. Yes hello orije sebo izina nahi waterera na nacho rukutisa oh sorry kwa after simu tuza kushaba ngo ozehare na TV set yawe nigwechira atwere okura kurunje munonga. We have another caller. Yes hello osibiro tasebo ndikuru nje osibiro tasebo DJ izina lyawe na naho waterera Amoni na mato msharabaga wakataje ngo sebo Amoni nashemererwa munonga wa Bishop witu kaya yo mu studio ezo yes Anteria pecheria gamba nari babye bintu mukuru kuvumu ware kemitsemibi ware kamarwa ware kushamba ware kebintu nkebyo Tatu no kwangara nzubazeri nyinshi yabare. All right, thank you so much. Ugwayo na jura habi wagamba kugira amone musharabaga. Yes hello. Yes hello. Hello. Izina lyawe nayo watera sebo. Mugamba na Olimar Rogers watera kai. Natera Nyakitunda isingiro chairman wa Gombe kali ulishaga Nyakitunda. Okweno wit. Nashimererwa na Bishop witu agwo kucengesa ibintu kubishemerire ariko temedine okay kandi turamusima munonga mazina kandi amazina g'abantu birayigesa umuntu yarugamagwa agomurokore mazina ibintu birabonera kuba niwe mbere ndagama munonga konka amagaragaje kuri gatera muri Yesu dukureba ibintu byanje biri kuterera biri kugenda. Amina Amina so yabara bujuruzo ubwo nukagumize mo kasingura kimwe twabaramseho na nabekanisa ya Chitu. That's my home church na no murisa tusakwate umwe wa muheru rero twije tugeza kwerera our time is really fast spent. Yes hello Agamera Alex rero kuganda toba kaja sinziro Alex wakajaho na Bishop witu abwa ejo byose yakwegese yes kandi kurugira aho za ukimba abantu binzi uko mu byaro nakumva ngo bakapima uzuze kirecho bazima sekali n'ibindi kandi mazima n'ikino nkanga kuja hanga bizeho nabona bazima ranga n'umwami kandi Bishop nawe ari mu ngiro na chimesa hari yabare mnonga hati wagambaho Nyakitunda yes omukikuru Feredasi tiyo ubwo mchara omukikuru ugwa kijaho no mu radio yaburira we tepsize mu kizine aferira myaka igana nena omukikuru wo mukazi wo mukiga atari kugira ngo no mukamari yaho konkabira ariyo mburuzi wengi amariro wo muri Yesu iwe no manyeji uwani ay nkari nkijaho namushanga no mwirwaro mwaka rwire konka kunashiremu abashahwa binabire ngamba nabo bangira ngo nkangire yo kumureba bangira ngo mukazi ahurira tebekine akucaringira akitwa bukuru bakajya ngo ebicuka bibyo mbiru byo no munda birije konkitwe hatebire binosha ngo mwana w'imyaka 3 ecene kikagenda kare ebe hateberoho achi tutukufara tutukusinga tugire mbitokoza bwongo bantumwe amagara ombwijiri all right twakire Yesu atujune mwijo munjiri ebirabe na mukaga kugarikira 30 noro akashatu rukwijo yes kushika 30 kirabe kiri yafu n'ikintu cyamana kandi mwena tubakira
injiri neyabusha Yes. neyabusha no hurra akaka sente kutwashabani kaki konka wayenda kushita makuru nebuti no kuza kushabe sente etiro koleza kukwata nabo Isaya najangu ijoriye onywe utashashwire ebintu bikuciro bwinjiri ntushashura kandi bitwita kandi injiri neyabusha ntabwo era hati kandi harimo abatiremwe sente ngo nata kushabire waza naza kushabira obanzogere kiwatayo hati ibyo nabyo binushubaza habe papura bazaha hati ibyo nabyo nibyo bituyisire actually hati icyo turiya kiganiro bundi yes ahamwe dini nayo hati nayo ne twita ebi kutwita nibingi no mu dini omwe eyo buhabi harimo kwerekereza bamani okay eshali tuzahwayo amina akagamba kawe kamuheru my lord akamuheru no kusima TV West kureba ngo yatweta kandi nekwatanisa nonje yitwine nayo na Vision Group nambwe nibo bariyo nibatera obutabo bwito bwa revival iyo mukago guruho gwamani yebari gwizka ukaguma no gubagara nabwe echo gugumize mukamasima amen katsha mukamara hango bushoborozi bwona ntenda kusima bwembabaza zawe zotugerera kandi yebare ikiganire kininye sigangu hine owakwatwaho nambwe ni kushabira kora aboryoko wahurira program eji no basagarukamu ebigambo no yakira Yesu nakujuna no basagarukamu ebigambo ebi ayi mukama ni kusima abo kunkunda nahurikiriza kandi nakwakira nko mujunu wanje mu izina rya tateitwe riri umwana riri moyo kwera amina kandi omushagwara ngo bushoborozi bwona tateitwe no mwana no moyo kwera gugume nimwe mugera magara marungi gugume nimwe mumerere mugume nimwe mukore merumo erukurugamo stana areke kwiba MP hazanyu areke kwiba magara ganyu areke kutwerekereza abanyankore injirege izire itwereza amagara ombwijire Kristo mukama witu amina yabari mnonge watandikana yitwe kana no kusega majingo tukahendera hamwe ecikumi nonga no kushaba kuja ngo niwe ice kingu mutema go werebe amagaraga uko twero gatura kandi kwa kushanga ubundi ndice benshi bura no wakubotaka jinuru konko kareba ngo hino umuhanda go beno toro gwaza kwita nyabara ugurujemo ozumuhanda ogwamagara umuhanda ogwamagara ni Yesu Kristo nyenda kutwara muciro kusima iyo watandikana nitwe kandi ukahenda nitwe. I also want to take this opportunity okusima producer wa program eji Ronald Santana kandi station manager ohabwa TV West no way ya producing a program eji nakorana na Evans om studio hamwe na Medad enyima ya kamera. Also special thanks to Abdul Karim Sengendo habzuwawe abo program eji na Nancy Asasra Joanita okuruga omu office murebezi Bob's Gadabaho twenda kubendeza kurunji mukama abatundire bye bye.